Ons werk vandag met taalverskynsels en ons begin met anglisismes, leenwoorde en volksetimologie. Ons kyk heel eerste na die anglisismes. Nou anglisismes, soos wat die woord vir jou sê, angli kom van anglo en dit beteken dit kom direk uit Engels. So dit is direkte vertalings uit Engels, direct translations from English, and we have to try and avoid these as far as possible. Vermy so ver as moontlik. Dit is byvoorbeeld wanneer ons in Engels sê, what is the time? En dan vertaal ons dit direk in Afrikaans na wat is die tyd? Die korrekte manier is om te sê, hoe laat is dit? Not wat is die tyd? So die korrekte een is, hoe laat is dit? Nog een fout wat ons maak om van Engels na Afrikaans te vertaal, is om te sê, ek lyk dit nie. En hierdie woordjie like kom van die Engelse woord like. For example, when we say, I don't like to do that, or I don't like that, or anything like that. So like is then translated as like. The correct translation would be, ek hou nie daarvan nie. I don't like that, ek hou nie daarvan nie. Dit is die korrekte manier om dit te vertaal. Die volgende taalverskynsel waarna ons kyk, is leenwoorde. Nou leen, om iets te leen, means to borrow something. So leenwoorde is letterlik woorde wat uit ander tale geneem is, met dieselfde spelling en uitspraak. So when we take words from a different language with the same spelling and the same pronunciation. So we use that exact same word. And examples of these are toi toi, dumela, tamboti, ubuntu, gogga, sofa, tee, kapot, which means very tired, whiskey, rugby, taxi, township, 'n restaurant, au pair, kronologie, pizza, 'n taverne, bladjang, which is chutney, 'n piering is 'n saucer, boboti en bottle. So instead of translating a word into Afrikaans, we use the word as it is used originally or in the original language. We spell it the same and we pronounce it the same. Die laaste taalverskynsel van hierdie les is volksetimologie. En dit is onverstaanbare woorde wat uit onkunde of grappenderwys omvorm word tot 'n klank of 'n woord wat verstaan kan word. So words that are difficult in understanding through a lack of knowledge, or jokingly. Grappenderwys means jokingly. These words are then translated in a language into a sound or a word that can be understood in Afrikaans. We don't use these words as often anymore. It is more archaic. So, for example, eau de cologne from French used to be called olie colonie. So they used this word eau de cologne and made this word olie colonie to refer to eau de cologne. Before there was a proper Afrikaans word for bicycle, which is fiets.
people used to call it a bicycle because it sounds the same as bicycle, bicycle. There are more examples of this, but like I said, these are not used anymore. Please refer to our next lesson also about taalverskynsels, where we're going to explain a little bit more. Thank you.